nanya. Uliniambia ni no jari na sia moto. Ni na meta ni sia moto. Leo my sister ari o investor kumote na gitigiro bia cia cia motu akiona na ihinda ria kuonjorithia akimenya atiri kurigana uria oi guthima agothio njorithia cia motu agora motu na tigarirwo na ki agithie guthana na karenge kandereta karengere gwiraga ita Samson mothana Samson na kadenge itagwo boy miri agitha ikomi ria mbere rikirio agitha ria kere ikomi ria kere na no ririkana vio ni cia motu ici ni ye marotha nacio na my sister no na ni muiretu magitha bia cia motu ikirio akira kuriha arega kuriha ri ahurirwo no ni Samson na boy ni Samson amwira atiriri no inyorihe oni one manino wa ni matia ino ton iyo no inyo no ene me to ni ongyo na me no nya le mere ago de to akaringika le Samson yaragia ona oeni inwie no ma dana no rio to ga dana rio ke o ma dana no rio o era no inyo one me kari my sister ginya geri gokoko ari gokoko le to do ari gekete aga komera makoi evi to sia motu akomira bia sia motu ogu ori o feita ori o good ne boy akeriga the Samson ni gamohori no ri no ari security ha inauma no inauna era onire o no ni enu ga to ne ona wa ore ari even no ya ona era ona wa ore ya eu me ma ni ve to ya yo era mama wa ona era mama wa yo yo era mama wa yo no ore ni ne kwa ni no ga ko ni ko no ga ni unya wenu ni unya wenu ni unya na uliniambia ni no jari na sia moto ni na meta ni sia moto ona ni yo ni sia moto ona ni ya wazi manja ma awa kwa si manja ma tomata no kinya ode my sister akerigo kokore akorire matire mahadi akerige karenge ono ninge maidai oni ndira inya one mbeza dia oa ni la ni no to ne one idu to one yani amere beza to my sister ni ari mutu iwa komera bia da hota go kererio no edu ka to one yani amere beza ase no no le ha no inyo no le ere beza ala o ore ri ni o ore ilia ave wa anila wani ni huwa mure ere ni be na ne na kamari Inooro shesheni hakuhe nawe.